ای حضوری مقدمت در زندگی برهان من. یعنی که قدم قربان برآمد اونجا احسن باورم талант дорад не ки мо ҳаракат кинем ки ниёгони хунмона сурдоша зинда кинем ки не ана бо я бор дигар не ҳичи баҳане. аҳсан бародар бо лақаби чорни барс мегуфтанд ира дар вақти саюз шодравон зафарнозимов, шодравон одина ҳошим. ин шахсияти бузург дар назди мо эҳтироми хеле буланд дорад. عجب دنیاست این دنیا تو در آن ساحلی دریا من در این ساحلی دریا تو را من یاد می آرم. شب‌های بخوابی من از تنهایی دلگیرم اگر روز شبی پیدا در آغوشی تو میمیرم. در این شب‌های بخوابی من از تنهایی دلگیرم اگر روز شبی پیدا در آغوشی تو میمیرم. عجب دنیاست این دنیا تو در آن ساحلی دریا من در این ساحلی دریا تو را من یاد می آرم. گه در تاریکی شبها گه در کوه در صحرا گه در ساحلی دریا تو را من یاد می آرم. گه در تاریکی شبها گه در کوه در صحرا گه در ساحلی دریا تو را من یاد می آرم. عجب دنیاست این دنیا تو در آن ساحلی دریا من در این ساحلی دریا تو را من یاد می آرم. تو را من یاد می آرم. تو را من یاد می آرم. احسن برادر من این برادر قدم ما شناس شدیم. این یکی از شهرمردان وطن، یکی از سراینده ها، یکی از پهلوان های بسیار ناحیه نورآباد اکای احتمشاه، یعنی که با لقبی چارنی برس میگفتن در وقت سیوز. میگن که با یک آدم 40 هنر کم است. من فکر میکنیم که این 40 هنر نه 50 60 هنر دارد. آفرین برادر. لحظه من خدمت در حلقه سالهای 80 یعنی که شادروان ظفرنازی میخواند، آدینه هاشمی میخواند، دوست مراد علیف میخواند. خب من حاضر برادر همون
методи ҳамун замзамаи ҳамун даврора ба мо мисол суруд хонд хеле шод шудем. хоб чӣ гуфтани ҳастам, бояд мо ҳамин хел мусиқии асила ки мо ҳозир замзама кард, фикр дорам ки ин ҳеҷ вақт гум намешавад. мусиқии асили халқи тоҷик, яъне ки аз Акашариф Ҷураев мондагие ки то ҳозир замзама мекунанд ва хоб дар ҳатто ҷоизаспори блогери сол як сароянда ва ҳамин суруда сарои эй ҳузури мақдамат дар зиндагӣ бурҳони ман зинда будам мурдаям бобои қанду қанди ман. зинда боши. ана бародаро чӣ гуфтани ҳастам ки мо аслан сурудҳои худмона, сурудҳои таърихӣ, сурудҳои мисол фарҳангии худмона бисёр замзама кунем. барои ҳамин мисраи шеър қати блогери сол шуд аҳсан ба ӯ шермарди ватан. не ки боиҷа як камтар шираву шарботдор карда мегӯем ки яъне ки мисол мана бисёр сарояндаҳо бисёр дар ютуб баромад мекунанд, яъне ки қадами қурбон биромад ҳамунҷа аҳсан ба ӯрам талант дорад. не ки мо ҳаракат кунем ки ниёгони худмона сурдоша зинда кунем. ана бори дигар най ҳичи баҳане хай хуб тарафдорот ҳаста. не ки қадами қурбон ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки мана ин асбобҳоқати асбобҳои не тори миллии тоҷикии худмон дар ин шӯҳрат пайдо кард дӯстмурод алиев, шодравон дӯстмурод алиев, шодравон зафар нозимов, шодравон одина ҳошим, Акашариф Ҷураев бо анами тори миллии худмонай ки барои тор олимаи шоно бо наворҳо мекунам. аҳсан ба ин шермарди ватан. ана ака аҳтамшо ки дар ин ноҳияи Нуробод мисол базмҳоро меора, хоб хурсандӣ мекуна барои мо ки худмон мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз, мардуми бо фарҳанг, бо маданияти қадимтарина, бо ҳамин шоирову бо нависандаву бо ҳамин хел шермардо мо ифтихор дорем. мо ҳозир дар меҳмони шӯраҷон будем, хеле хурсандӣ кардем, хеле вақтомон хушид. бояд бо ҳамин хел базмову ҳамин хел бародаро бо ҳамин хел сурудҳои милли тоҷики худмона зам. мо ҳозир дар ин меҳмони шӯраҷон штем ба ҳамроҳии ина бобои қанд ки мо чандин вақто мехостем қатъиам шахсияти бузург шиштагем салом кунем алӣ кунем ҳазор маташина ҷои штагем хай мо ҳамин бобои қанд чӣ суруди тоҷикие мега чӣ суруди маҳаллие ки мега мо иншоалло ба амри худо мехонем. мо ҳамин пешниҳоди халқ кана пешниҳоди мардум кана барое ки ин шахсияти бузург дар назди мо эҳтироми хеле буланд дорад. ина мо иншоалло бо як суруд дига мехонам ба хотири бобои қанд. ҳазор раҳмат. худо нигаҳбон шумо. ҳазор раҳмат. Nataona, Sadanasti.
چرا دی بات دادم دوستانای بکنندم کی چرا دی بات دادم تا کی همسایه ندانه کی تو در خونه‌ای مایی تا کی همسایه ندانه کی تو در خونه‌ای مایی حال خبرده نتوانم زدن است رقیب حال خبرده نتوانم زدن است رقیب نتوانم که بیایم به محلت بگداگی من ندانستم از اول تو بمیر وفایی ادنا بستن از آن به ببندی نهایی ادنا بستن از آن به ببندی نهایی ادنا بستن از آن به ببندی نهایی ترا جان مرا جانانه میگن ترا شم مرا پروانه میگن تو یک شمی وسط پروانه داری چی پروایی منی بیچاره داری مورای گردنی تو دنگ پشنه خداکی زیبات مرا افسون کرده مورای گردنی تو دنگ پشنه خداکی زیبات مرا افسون کرده خدی بستی تو دیوار پناه کرد کدم ظالم ترای ایما جدا کرد کدم ظالم کدم خونه خرابه مرا می تو جدی داری شما کرد مورای گردنی تو دنگ پشنه خدا کی زیبات مرا افسون کرده مورای گردنی تو دنگ پشنه خدا کی زیبات مرا افسون کرده خدا کی زیبات مرا افسون کرده بارکالله همین چلیکا درد نبینا دوستان زنده باشی زنده باش خدا نگهدار شما چی گفتن هستی مخلصا دا جوانو دا جوانو را میخوام بگم که دویمو سربلند باشن همه وقت در پدر مادر وطن در مادر وطن خدمت کنن همه قدر قیمتی تاجیکی را بلند بردارن تاجیکستان را دویمو احترام کنن همه دویمو سربلند باشن هزار رحمت دوستان هزار رحمت بهترین سخن یکی از شهرمردان وطن یکی از مردم از هم سراینده هم پهلوان هم با دیگر کارو دیگر مثال وای دارد ما پیشتر گفتیم که از 40 هنر هم زیاد وای دارد برای همین چی گفتن هستیم که این شخصیت ها باید ما عبرت بگیریم در ساحه ورزش در ساحه صنعت در ساحه مدنیت عموما یکی از فرزندان برمن ملت تاجیک من اکا احتمشو بسیار کمترک خرسندی کردیم خب قدمایی را ما مبارک میگیم و باز به شهر وحدت میخواهیم که شما را مهمانی بیاین تا اونجا باز صحبت کنیم زنده و سربلند باشین انشاءالله با نوارهای خوبی خاطرمان ایمو میشود